karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapa. Ano man ka mangita din sa imong Ate Ilsa? May misultim gud nga dunay makikita niya ang tao dinhi sa sir. May tao nga misulti ana sa imong Ate Ilsa? Kanus man ang sabot nila nga makita sila din sa pa? Kuan sir, niya tong usang adlaw pa man misulti sa ate nga mulakaw siya. Nga moani siya dinhi sa sapa sa banlot. Kay makikita ko na siyang uyab. Unsa? Mao na sir. Oy, kinsa man ka ha? Nga may abot pa ka diri sa sapa. Wa ka mahadlok? Nahadlok man sir, pero kinala makita na ko si Ate Elsa ug iyang uyab dinhi sa sapa. Pila naman kaadlaw nga nawa si Ate Ilsa nimo? Tuo na kaadlaw sir. Ano nga ni magamangita sa sapa sa banot sa mga ate? Mali ang gisulti sa akong ate sir nga ani sila magkita siyang uyab. Pero wala may nakita ang babae din ito. Ha? Paulit na lang daw. Paulit daw. Oh, kasagay nga nimo? Jason sir. Pauli na lang Jason. Wa din ang imong Ate Ilsa. Unsa? May nagsabot nga anha mag-date sa sapa sa banlot? O ma, Oy Rodel, butangi nagpahibaw dito sa karsada paingon sa gawas nga private property kini dinhi ha. Dili mahimo nga dunay magsudsud dinhi nga mga laing tao. ma, kamot gud nimo. Oh, lain sa kaayog tiguang nako unya magpabaho-baho na lang ko. Rodel, hain naman si Lolo Elmo. Gihatod ang batanong si Jason pagawas. Kisarong humot. Ako, ngano man? Mo reklamo na sa gas akong pahumot? Ang imong pahumot, mao ang baho sa Baho sa unsa? tao nga miluwas na ako. May tao nga miluwas nimo? Diin man. Sa dihang nalikid ko sa sapa ibabaw sa pusay. Oh, kinsa man ang tao nga miluwas nimo? Wa ko makakita sa iyang naong ma, pero kanang imong pahumot nga ako na pa na mahuan karon mao na. Imposible kini. Unsa imposible ma? Imposible nga mabuhi ang akong amahan. Ma, nasab ka na? Ana! Ana! Madam, may isugo ka? Andama ang akong kaliguanan. Maligo ko. Og ilabay sa layo ang akong pahumot. Kay mao kini ang miimbitar sa salbahis kong amahan sa pagbalik din sa akong bahay. Oo. Ang mga palasyo. Dako sila og papel sa mga panghitabo ining dapita. Si Rodel ka nang naglingkod sa bench sa garden. Naigo siya sa hayag nga buwan. Love? Unsa naman sa imong gihuna-huna? Natubag na nga akong kalibog, Sabrina. Bahin sa unsa ka na nakapalibog nimo? Abi nimo. Gibati ko nga dunay mga mata nga nagtan-aw ng nato dinhi. Ha? Nasultihan ko na si Lolo Ilmo ini. Ug karon natubag na. Unsa man ang natubag? Kadtong batanong Jason. Siya ang nagpaniid nining dapita. Ha? Sigurado ka? Dili hinoon. Pero dako kini posibilidad. Dali na, Rodel. Mamahaway lang una ta. Tana. Una na lang. Sir, kisa to ni Singkit. Ayaw pa doon, Hana! Nagkagupot lagi sila.
Sa mga kinahitabo sa gawas. O sa kinahitabo din niya. Ma'am Sabrina, tanawang harden. Ginoo ko! Babae ka na nagkob! Patay nga babae. Unsa? Rodel, tanawa Rodel. Unsa nga? Babae nga, patay. Huwag mo ikat niya. Karding, pagtawag ko pulis. Dali! Oo, Sir Del. Rodel, unsa naman sa nagitabo ah? Ambot Sabrina, naglabad na akong oo. Ano naman niya gilabay sa garden ng patayng babae? Kinahanglang mailhan kung kinsa ang maong babae. Sana makinig akong Ardel! Oh, Ana, ayaw buwagis mama. Am-ami siya. Oh, sir. Hay naman ang patay. Gikuha na sa taga-hospital, madam. Kinsa man siya? Mahibawaan na to na karon, madam. Kung mapauli na si Sir Del. Siya ang uban sa mga pulis. Tuasap si Manny Carding. Sa imong tanaw. Buhi pa ka tong babayana? Madam, may mananap ng magsuod gawas siyang baba. Og lagom na kayo siya mga kuko. Kung mao ka na, patay na siya. Oo, madam. Kinsa makaha siya? Rodel, Rodel, unsa naman ha? Kinsa man ang maong babae? Tingog, Rodel, sultihi ko, kinsa ang maong babae? Siya si Elsa. Elsa? Ang maguwang sa batanong lalaki nga nangita siyang ate dito sa sapa. Unsa? Tuan ang kapulisan sa sapa. Nagsusi sa giagian niya itong Elsa. Kung tinuod ba nga, nakatunob siya sa sapa. Siya ang sunod nga biktima human ni Adela. Oh. Rodel, makalibog. Gusto ka. Makalibog ka ayo. Anong gilabay man siya sa garden nga sa nagpatay niya? Sa ato pag yung yuta. May mensahe ang maong krimen, Rodel. O kung isa man sa maong mensahe. Ambot. Pero dunay rason ang tanang patay nga nahitabo dinhi. Sukad pa sa unang panahon. Ang sibot mong ipasabot, Sabrina. Nga konektado ang tanang patay sa yuta sa banot. Mauna, Rodel. Og nagsugod ning tanan sa panagbangi sa yuta sa mga palasyo og sa imong katiguangan. Ikaw ang angayang magsusi ini, Rodel. Ikaw. Pero ako kay bahaw kung asa ko magsukot. Magsugod ka sabay mismo sa mga palasyo. Ma? Anak, mayo kinakaunahuna ka sa pagsudinhi sa akong kwarto. Doon tayo daghang istoryahan, ma. Uy, mura lagi og seryoso ang imong naong karon. Ma, gusto ko mamati sa sugilanon bahin sa mga palasyo o grima, ma. Oh, ug nganong kalit man kang nakahunahunaan ng mga wahinungda mga tao, Rodel? O ganun kasulti masab ka, ma. Ngawa sa lihinungdan. Tungod kay mga kurap kadtong mga tawhana, mga tikasan sila. Kaaway na gyud diay sa atong pamilya. Ang mga palasyo. Oh, Kanusa lang kini nagsugod. nagsugod kini sa... ang imong amahan ang makatubag ni Ana. Maunalay akong nahibaw-an nga dili sila ganahan sa atong pamilya. Ngano man lagi? Tungod kay... Ma, hinumdumi ang sinugdanan sa panagbangi sa atong pamilya. O sa pamilya sa mga palasyo, ma. utlanan sa yuta. Pero Pero, unsa ma? nagsugod kini sa pagpangabubho. Pagpangabog. Oo, gipasangin lang sa akong inahan ang akong amahan nga may kabit. Unsa? Kabit sa akong amahan ang asawa ni Ignacio Palacio. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode
para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!